November ni som pathum inrin ni ani a INP Mizo channel atangin kan lo lo ma chu ton tum chu kan ti thin dan pa nga yin Myanmar news book kan an update le a atop thlengin min lo ngai thak sak le theu don nia Myanmar Chanchina hian terrorist sipai sual na rap thak tak tak soi tur om le thina ton tuma po hian tur tu te khongai thak zia Myanmar mi puite din mun lung chiat thak zia fia takin alang le ni amasa in kan news comment tu te zinga khan Sagaing Region hi Engvanga boy ta big ngen ni apoi mo big na enge ni tia zo na siamin oma kanan trevek big lomna a Sagaing Region poi mo na nia mithen khatin an soi kanan en kuala hetiang deuh hian an soya thuma ruaya tan kanan soi chhonga nge Sagaing Region hi Myanmaram chung region zonga azau bera mi hring cheng te po an tam hle ni tin chin state ne na inri tlang ram lam kalpo na ani awangin le ka chin lam kalpo nan te po a mun poimo ani awangin Sagaing Region hi terrorist sipai ten thunun theise chuan ka chin lam le chin state lam thlengin malaka ol sampha hle do na chu apoimo em na chan pakhat ni in an soya chuti rolin region zau tak a region chunga tlang ram ngo le mun fian rial raldo mi te ta na bukhor na tur mun rem chang hi atam em mai boka hei hi terrorist laminan ngai poimo an hne hlei theilo na chan pakhat chu ni ve bok kan zo tong pa ngai chuan tum khan tha atam em mai ani apathum na chuan chutianga ramzau tak mi hring te po tam tak ania wangin PDF pol rang an tam hle boka terrorist council ngai mo thamin an chakani ti chuan apoimo berchu kan soitak ang khan Myanmaram mar lam le mar thlang lam zong thunun na na poimo hle a mithen khat chuan Sagaing Region thunun theitu zok hian Myanmaram boya hian hne na an changang ti khop hialin apoimo na hi an soi thina ni ole chu Sagaing Region poimo zia an soi dan toy ten kan an soi chong ni mai sela tuna chuan nimin lam thlenga Myanmaram chung thil thleng lang sar zul deuh kan an soi ange nimin pia lam khan Myanmaram chung mun ranga terrorist sipai zale somni le pasari ayatlem lo chu an thile ngei ni in mun ranga chanchin la khom na tangina riat theya chung zinga chon karen lama terrorist sipai thi an tam bera za chuang an thi ani chung te chu atlang pui han soi duat tuatila nimin taidar thum vel khan Sagaing Region Suibu Township CNT Suibu Pol te chuan terrorist sipai motor pahni an lambuna terrorist sipai pathuman thi ti an soya tin mongyua rota nimin chonhudar khatvel khan PDF laminan beyawangin terrorist sipai kema an ho tupa aboral boka Kachin State Suiku Township Bukung Khodaya tui khua bula longa om terrorist sipai te chuka an nia sipai pathum le driver an borala nimin tu khan Paku region P khopui pona administrative office PDF tanen beina terrorist sipai pathum an thia an ho tu pakhatin hliama tur ni in an soi boka heta hian PDF lama tangin mi pakhata boral ve bok KNU Brigade 5 Ramchan Phabun district huam chunga November ni kwale ni som ni chung khan in do na voisom ni le pahnia chuak le a terrorist lammi somni le pathuman thi ni in KNLA lam chuan nimin tlai khan an soya tin November ni som pakhat khan terrorist le an lamtang BGF tenen anin kap le a ni chungin terrorist le an lamtang mi somret le pali an thi le a midang somthum le pasarin hliam an tur le bok ni in Saluin Press chuan soi November ni som pahni nimin tlaya YDF anti kan ko tluana PDF pol rang inzom khom tenan soidan chuan terrorist sipai motor som thum chuang lambuna ni a sipai captain telin mi som panga chuang an thi ti an soya hei hi November ni som pakhat nia thil thleng an mani PDF lamin chiang deuh zo ka an soi theita ka ni a kan ko atanga cho khopui lampan terrorist motor som thum an lo beina motor panga achia a som panga chuangan thi ba ka hliam turan tam hle ni in an soyani thi zinga chon captain atel ve a
aruang chu helicopterin an la ni in an soya yi miat ni sipai kem ho tu pa point hliam na takatur ni in an soi bok November ni som pahni nimin tu khan terrorist sipai somli vel chu Yenma Pin Township tanbu khoa an luta civil mi pasari an man ba ka chen na in pakhat an hal tanbu khoa telin a che velami te pon tlan na sale hle an khopa pakhatina soidan chuan terrorist sipai te chuan tanbu khoa hian PDF an biru ti in PDF man tumin an zonga man turan mu mai lo wangin an khomi PDF po ni chuang lo mi pasari an man tamai ni ina soi nimin tuk dar kwa vel khan khuwa an lutrana chutianga an chet vel nu tlai lama an kal kiang le a tanbu khuwa hi chin ruin lui kama omani Sagaing Region Dipehin Township huam chung ong semi khuwa thil thleng rap thlak tak hi kan soyange November ni som pakhat nimin pia tu khan he khuwa hian terrorist sipai zalai mayan luta khuwa inan dap chiama andu duan lak nuin an khopa pakhat fa paruk nei to kum somli vel mi uting trai chu terrorist te chuan akut nung khir chungin khopon lama an thruaya ram hnuaya an thruaya atukhuma an kapa silai mu chu amita tlangin aboral ta ni in nimin khan an khopa pakhat chuan a soi a hmaya par hial ni in a soyani nimin thleng kha chuan ong semi khomi puite chu ram lama an tlan bo zo ni in a soi bok tin Sagaing Region tho Kolin Township tlak lama mu hnan chhongna ukan khwa tuwana khwa le taya chin khwa ate terrorist sipai an lut loma mi pasari an ka phlum nia soyani boka chung an ka hlum te zinga chuan tleirol kum som pangami po atel ve ni chung an ka hlum te chu ukan khomi pahni le chhongna khomi mi panga an nia kum som paruk le somni le pathum inkar mi te an ni hlom Sagaing Region tho Ayado Township Shaukha khwa khan November ni som pakhat khan terrorist sipai som thum vel an luta civil mi te in an rok zeta an hal sak zui to bokani kha an khomi sang chuang an ral tlan me kani Sagaing Region Kolin Township huam chunga tun nai khan ko kan mi pakhat telin ruanga lai mayan mule ni in nimin tlai khan an soi bok Nyong pian hla le a che vel khuwa te hian November ni riat lama tang khan boina a chuak to a civil mi te po terrorist lam chuan an kap hlum nol mai ti chianga ton tuma ruangan mu then khatte phei chu an kut phuar chunga an ka hlum te an ni hlom ni in report pe tu ming tar lan lo chuan a soi Kolin Township lama hian PDF te le KIA in kopten terrorist sipai an kap na sa thin hle ni kha Kolin Township hian internet an nei lo na hi thlatni atling to pale khopuya po indo na chu achuak lo na a terrorist lamin thingtlang kholam hoya ral thuam lian an ka awangin nimin lam khan civil mi palila in hliam an tuar ni an soi bok Rangun khopui line taya township veng number som pariat na terrorist sipai te thlop tu dalan mai baka manilama kan puantak insane le mun dangdanga mihar sa te in terrorist council in anor chiat kha khatiang lam thlenga in rola terrorist council ta na mala thin tu okhin sing po nimin tlai khan an that okhin sing chu motorin avaiwa ka chu bike chuang tu te nemo zuin an ka pa aboralani ama hi tun naya terrorist council in zel tanga chua zalen te zinga telve ania ton nai khan chu tiang mi zel tang chuak sipai lamtang Little Dragon in ti pon kap hlum to bokani Rangun chimlam kwan chen kung township pa chuan November ninga khan PDF lamin bom manga an beyawangin terrorist sipai pasari an lo thi to bok ni in ko mu local news chuan a soi hliam tuar mi som pathum an oma chung zinga pali po an thile ngalani ati bok nimin tlai khan ko mu lama hian terrorist sipai chuan na motor an ka pa sipai pani chuan hliam na takan tuara anni po chuan an tong pong ka le chiam awangin civil mi pani in hliam an tuar vele bok Mandalay Region Mataya khopui lu na check gate November ni som pani nimin khan bom manga bei ani le boka sipai captain pakhat le police pali an vayen panga an thile ni
Bhutan-China Region dawei khopuya sanchi venga nimin chhun khan doza chi u sipai hne na mi report ching nia ngai chu thingpui dora thutlain tu te nemo an kap hlum le tok mai boka kuthak tu te hi man tumin police lampo an che ve ngal maya ma sen man talo nakina chuan dawei koirela polten dala nanda that thu an soi vele ani tin nimin tu khan mandalay region wanduin township pa sasat kucheni an ti po tu te nemo an kap hlum to bok tu te malak na nge ti soyela omlo wanduin a hian November ni som pakhat khan Buddhist puit hiam pakhat le headmistress pakhat an lo kap hlum to boka mi pathum an thi der to ni karen lam hi an boina sa thei hleya tunlai tak phei hi chuan KIA lam ain in do na an ma chon ngun ta hle ni hi KNLA sipai tele PDF te hi hanin pui thin takma se official in kop tur malak na ala om ngai lova atul dan danin anin kop nok maya ma se andin munina pepoka ando athumun bok nen nimin pia November ni som pakata tang kha chuan tang turin official takin thu antitluta ti nimin khan media lama an soya KNU brigade 1 te omna tatung district huam chunga hian an township level a PDF minga ding hi pol thumli lai mayan oma heng haule KNLA sipai te an tang zel to don ti an soi non le ni October thachung khan KNU brigade 1 tele terrorist sipai te hi voisomli le pasri lion in kap man vea terrorist lammi som ko le panga an thia midang somriat chuang en hliam an tuar bok ni in KNU brigade 1 chuan an soi Sian state chimlam le karen ni state Inremna phekhung lama po hian buaina om deuh reng boka terrorist sipai te chuan an du tokin ral thuam lian an kap deuh renga ral tlan po an tam hle ni karen ni people defense force lamin an soi dan chuan mei thla atanga tun thleng hian thlasari chhungin terrorist sipai ten biak in pasari an kap cheto an tiani RFA lamin an soi dan chuan state councillor Aung San Suu Kyi thu buai chungchanga up human te nan lunglu le sumfaya pek chungchanga khan a pek ngei thu soi turin up human te nan upui dokhin mi choi po court ma adinga ani hi apasal tran pui turin sipai council lamin Aung San Suu Kyi an hek na chu dik nge yani ti zonga soi turin akal ani bera ma se thumum tak soi tur phei chu nei chuang lo apasalin Aung San Suu Kyi thila pek theina na lo tran pui thu asoya Aung San Suu Kyi ukil ten thu anan zota lunglu petuwa atran lo thu soin apasalin ava pek ni achia zonga asoi thei mai lo thuina chang le loyani he thupuya khe siam tu ber uye tet an zo lai October ni riat ni po khan lunglu le dollar te chu Aung San Suu Kyi hne na an penge tia man tur document an nei thei chuang lova chati lai chuan Aung San Suu Kyi po in uphiumin te na hne na tanga sum le lunglu alak na chan tura om lo thu le thil ne lo pui phia ruk na awanga an phu chok mai ani thu alo soi ve to bokani ole tun tumata na Myanmaram chung chanchin langsar zual kan an ti chua thei chu khati zong kha ani a thei chuan jing lama pia ngin Myanmar news ti chua kan an tum ma clear tu ten min lo ngai chang theu turin kan ngen chewa INP Mizo channel clear tu ten kan news update ang te atop thlenga min lo ngai thak sak thina wangin in za chunga lom thu kan soi boke